Touba Allemagne mooy chaîne bi nu mënul ñàkk waaw mooy chaîne bi xarañ lool ci liggéeyub sëriñ bi te di ko gëstu dawal YouTube nga bind Touba Allemagne te abonné bés cloche de notification bi ngir mën a jot billahi wa min allahi wa ila allah wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim allahumma ighfir lana warhamna bi rahmatika wa anta arhamur rahimin ya rabbal alamin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. O fogole Sénégal fogole Afrique cina e giɗimna rogo yo Allah subhanahu wa taala julina nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam in men giɗma yo a roga paax in fop mbog giɗma rogo yo Allah lam rog tabaraka taala o tele la yuhallisina amanu askuru Allah shukran kasiran wa yusabbihu bukratan wasilan wa lasi yusalli alaykum wal malaikatu li tukhrijakum min sulmati ila nur wa kana bil mu'minina rahiman. Kon roog yaalo xe subhanahu wa taala wala telewele we ngimna yo roog nun we ngimna yo a roog yaalo xe mo yang yo ngidma yo roog a paax to nu ne ano a paax nu laya yo o waag roog fa a pi roog ken andna te fo ken mbaagna te nam keta waagna fo keta fi'na o leng ande na dayna keta janglitna fo keta simitna a jega solo torop talay le fat nu ngidman to no ne ano keta refna keta simna nun fo keta regna non fop fat nu yegano alay huwa lasi yusalli alaykum wal malaikatu roga lay le xe o jul ana nun fo malaka ke li yukhrijakum min sulmati ila nur ngir asuta nun no niban toujours rek a beka saxna nonu leer alay le wa kana bil mu'minina rahiman ala xe cunga nun na yirmande xe xado xa in na yirmande kon de roog a simtanga a regit kam simtel ke e rooga tax ta cunga a rega in no yirmande ke fo simtel ke fopen fu piyel ke ta rega in te yirmande a cunga in taga roog de ku tay regit na dara gulu ko taga ndax o telewle o teleyo ke refna ke reguma nun inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin ata yughayyiru ma bi anfusihim a datale andona le taal te na tax kanu saxonu ke regma nun simana nun nu ngenu taga dara wager no supit dara wager no xaña nun a refa nge nun o suptu yokke andona le te ref ke roga a simna nun nu suptino mbi'tan na refena ne roga bugtuna to kanga koy xu refna o yaafi an kanoy rogo layle ya ayyuhallazina amanu askurullah shukran kasiran fatu ne o roog ne ala mayne lool roog a layle fatu ngidma roog in we ngidma yo a roog subhanahu wa taala a layle fat nu mbetandir fa sakir ina sikratan fa uhul muminin fat nu mbetanda yo ndax a petantit ay ngay jiriñawe ngimna yo rogo yalo xe ale fa sakir ina faxati sikre fat nu ngidmare a kidim fatu mbetantare a petanta jeg na o njiriñ doom adama dena reta a gara a ñama a yera a jeg wod fo ɓaal mene roga coɗani matériel ka ando na ten te jalta ka andona le a fog kay nu ke roga reguna fog ke roga fiyan kan kon koy fogole no sereer ne ino gidma nuun sereer de miñay fa roog lam roog som refo maad ken rek roga legu te ref ndigil ngolum xaj roog fa xamado tulerum tabarkala ka nga yita ref cere ngolu xaj a roog fa xamad fa neta lulna sereer toujours ka lay denga a roog fa xamad fa neta lulna bu ku na roka rek ka roka fa roog fo fa xamat fa neta luna kon ko xu na roka rok fo xe ando a roog ka lulin na wo kanga a refa ka jigna solo trop to so o seera miñan kaga kono sereer a miña no fonka wajurum o sereer a fonka na wajurum te ref ya fa faapum ndax barke faap parce que bi warsak a dangay defa na ya na warsak barke ba ka hoben sereer we ka a andun a ñowano to itamen dara jikit koro kaga
sere koy a moofa moof bo ananta on jaxul karo ka den bo ta ñako mbog ko wajur ke ande doxo den kanga a ref ka ando ale o ngulmatano maako lam roog tabarakala rena xota xaqum kale wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan alay ban mbaɗo xo leng a refange roog o yaalo xe anu mosan jofit no wajurun nun wala qad rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan banu mbaɗ wo leng a refange roog mosan jofit no wajuru alay le wala tanharhuma banu ngido wajur ke wala taqul lahuma ufin ban law den le uf wa qul lahuma qawlan kariman wala nga faaj wajurum fatum kad fa kam fa but ka nga te refa roog re xota xam kene ta joxuñu aw biyonge ba xam yaqe ngor lo gor fu rew mak fa xacaay gor we rewe ay njabano an nanano gor den waye rewe ita yirma basi gor rewe bati gaaw den siratul mustaqim ndax da mbago njil no xadu fa laqira kono fogale Sénégal fogale Afrique inde in we ngeɗanayo a roogo yaala subhanahu wa taala ta ɓaato damta in ɓe andona den ngank yo Sénégal fa Afrique pour jamma jeg Sénégal pour jamma jeg Afrique lam jam muta refe na dara faax ke maaga to roog koy a jega wa andona le waage matta a ɓaka lu refna ndam ka déclarer ɗum malaka ka lay den isqala rabbuka lil malaikati ini jahilu fil ardi khalif layle dal ka ngaryo ka bugo organiser representa ka andona le dena ngutan ka xamna bakkal la andona le wara mo ref maga to mam ref ka saxen nana ga'a fi'a dogala nda itamen tambago den bor a andole o xene te sak dogal fane o xene te orientation fe o xene te refu saku ku ref nake tamata den tambogo fopen rogalay kanga malaka ke layole de in subhanaka la ilaha illa ma alamtana inde i andero dara fange ka annona in kon toy ga anoy nanga rog tabarak taala e as lay a dom adama aso wakke malaka ken may miñame lol a exécuta yo rek ku anon le roga asimtam rek tan defta ga jufayo njege o dawo ngocto xo lakas ka tax layande no ngocto yo kene ranga roog tabarak taala alayu alamtu den talawale inde andero dar afange ka annona in service dal codde go in indef no service ne laale nu mo serno dapo lay sonallah way folon may sumarona alayo mo se dapo a service ne ke fi onare ko tasimege roog tabarak taala alamta den andero dara ndox ka boyna service ne rek de jiga katan fa cawarte to dap kero nuke ano ateref ke roga simaden tota dal fa lam adama le e an bihum bi an bi asmahim wene ke et ka o fi aden te refu andero sax kon den layde na kon den ano xene ta jibril alayhi salatu wasalam so jibril so go de ta den ande ke ten jibril alayhi salatu wasalam ane mikael ta lay xene mikael alay ke ref na fonction asrafil talay xanga o xeyna o an ke refna fonction o xu refna dal rogalay adama fane ando te ref dom adama a refa caci in wene kulluhum min adama wa adamin turab o xu refna a andat ke refna gonum fu fonction ne ando ale ndeke te refna ina roga cowɗan ta jufa taga a sarwiran nda o xe refna dom adama a refa xa ando naye dal a jega njer maak na ando naye ndeke malaka ke sax njegerno nana len ñam kero yer kero o xurna den wene ka sax nelona no kene wene sax lon kana wan kanga a ref njer maak na roga cotna a dom adama ndax lasina yamilu la khalaqta wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa annona le ter malaka ke anona te ndox yu aras fuke arasa arohun na foben e rog anayle alayle ka tasimna den ta ref tangid mayo arog som comme den imbi nangid ma arog malaka ka nga def ka tambi ayo ngen rek ngid ma arog ra su torna nas kid ma rogala wa yastaghfiru lisina amanu anjeglo xana rog we anu ale ka ngima rog bajut
to lek tajig ka ano a ambaranu mbi to mbagkeran wala an kero fopen tale ta jiglo xana wene lam ke refna na xeynden te refo mbugo keroog a bugna mbi o keroog a simitna anday ka nga njer maku na roga cotna doom adama bo doom adama a jega njer mak mana rogo yalla xe lam roga tanan a layle qad karamna bani adama a binda doom adama a tedlin a moƴanin no ke ta binna fopen kon kanga a jega njer mak a refu na andona ye roga fi'anana doom adama kon kanga tabarakallah roog de ka layna alquran wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li yubayyinu lahum a mose ulula tulero leng a refa nga noon lem no winum li bayinu lahum a ndaxta leer nan na den ta moƴo leero a layle kitabun fusilat ayatuhu qur'anan arabiyyan li qawmin ya'lamuna kon derane ka am coɗgo ten o tektin na arab ndax doom adama ke fop a ndef wa an nayo lambe andona le me dortano me tamlitanona layan o yallanga me ka refeer na ke tan num nayo fo ke ta an nayo kon yakarami message ne xana a moƴo yiix kon kene ten taxdu roga lay kene na alqur'anul karim kon wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmi mose olulo tulor a refa ngeno dem no winum alayde kitabun fusilat ayatuhu qur'anan arabin li qawmi yahmuna derede to donc ka bugo tektina arab ndax wino fu wene mbido ngayo nu net la ngarayo ndax ta ando ke o laya ta leer nañ kon ka nga ten waralu in mbarke lo xano den wala inumna mbaxtano o fogole i mbogtuna numin lam tamboga le xejaka mbogen winwe wala tamboga le xeja lakas ko ref tige to roog tabarak taala ka lay lay yo xanasu ina khalaqnakum min sakan wa ursi wa ja'alnakum shuhuban wa qabahila li taharafu inna akramakum indallahi atqakum layle nun dom adama ke nun mbogu ciaci falen kut kullu min adama wa adam min turab nun hop ngatana adama roga nen lang layle kon koy ke taxna roog tabarak taala a suttanum na adama a sutte gor bor a sutte rew bor nun jeg couleur kanu nguta tirnayo fulak kanu nguta tirnayo a kene fop roog kale ka bug nu andir nun fop nu sak danga lak leng wala couleur leng wala melo fa leng kon nu andir kero data guta tiran couleur kene fulak kene fopen a layle no terandola ta layle o xemo na ted mana nun koy to nun fop nu mboga ciaci fa leng te ina karamakum indallahi atqakum xemo na ted mana nun te roxe sadan rogo yalla xe subhanahu wa ta'ala ala to lero xale le taqwa lay haxuna dal fo sadar rogo xemene a jofit a yusira ila sudrihi salasa marin tin a joxoña joxit nun den ngum wo cap tadak ta naka njer dal a refa degra jega degra refnata a faxanga fa o fop kino xe xana faax a bonanga o fop kino xe xana bon ta dal fo a lay le xeñ dem mosanga xan o kino xe faax kon ke roga luluna in roog kale ne ka akrim de bi xalqi nabiin wasanahu bi xulqin husni a tedlan de a fi'ina yonent a rana tagan ne jikko fo mosu te ta tagtun kon nu ɗeeta a qino a ciko ke kene a refa nga o yeng sidina Mohamed i ɗeeto ke i xotit ka te jeg ku te jikko fa mosu jeg ko te jikko fa mbaax ndeg cofe kam fa ndangu ndeg cofe mbugir fu yene ir jam lam kat ino mbogu ciaci keleng kutke ino mbogu ciaci falengane kono fogole kene dal a buga ada ka bugta toujours wino ngottan no yeng judig seytina Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ngotta te jikko famosu lam kat ke roga tagtuna dal layena makarime fa Medina te wondoxa lay elena Abdoulaye o ten faar fapof Aminata ten ref ya of kanga tagtan roog tagter na yonentane jiko fa mosu tar tagtun o xu refna in ko fa jiko xoxum kon alhamdulillah rabbil alamin i ngor loxo mbatu te jiko mosu fu jiko paax ci ko yene ir jam te lo xelay li ala usul islamul marhi atayu bali aqima yu bali nafsi dinon leng moske arafa nga ci da bugan na xoxum rek ta bugan na pogum ta al insanu aqul insan doomi adama dafa pogum Touba Allemagne mooy chaîne bi nu mënul ñàkk waaw mooy chaîne bi xarañ lool ci liggéeyub sëriñ bi te di ko gëstu dawal YouTube nga bind Touba Allemagne te abonné bés cloche de notification bi ngir mën a jot